akaba ari uko ibintu byifashe, abasore b'ikipe ya APR bakaba bamaze kuterekamo igitego cya mbere, bakaba bavuga bati turasabwa gukora cyane. Tansiyo bagarerekanya neza cyane abasore b'ikipe ya Vipers, comeka imbere gato bawukuraho neza cyane abasore b'ikipe ya APR, comeka imbere gato kwa Chef Djibril Ouattara, rirukanka baramutereka hasi, ni kufra y'ikipe ya APR. Gusa rikorewe Djibril Ouattara, umusifuzi ahita atanga n'ikarita y'umuhondo. Karita y'umuhondo ndetse na kufra y'ikipe ya APR. APR irasabwa gukora cyane kugira ngo ibashe kongera guhumuriza abafana cyangwa se kwigarurira abafana. Ni mu gihe mu kanya kashize stade yari ibereye aho mbere y'uko match itangira, nubwo wenda haje kuza bakeya. Tansiyo baragapasa neza cyane abasore ikipe ya APR, comeka imbere gato, cenga subiza inyuma gato, baragahererekanya bamutereka hasi, barizamukira ni counter attack y'ikipe ya Vipers, bagakuro tackle nziza cyane, tackle nziza cyane, ahita urenza umupira no kurengurwa n'ikipe ya Vipers. Barawurengura vuba cyane, cenga bamutereka hasi. Musifuzi ati ni kufra y'ikipe ya APR. Ubona ko APR iri gushaka gukora cyane kugira ngo ikuremo umwenda, izabashe kuba yarenga mu matsinda. Attention, arawupasa hepfo gato, cenga muri arawumuhereza imbere gato, bakora amakosa ariko baracyawufite abasore ikipe ya APR. Barawusubirana abasore ikipe ya Vipers, comeka imbere gato, arirukanka, cenga arawurenza hejuru cyane. Uburyo bwiza bwari bugeragejwe n'aba basore ikipe ya Vipers. Bari bagerageje uburyo bwo kureba uko bagombora igitego bamaze guterekwamo kare n'ikipe y'ingabo z'igihugu. Attention, ese iyi APR irabasha kuva imbere y'iyi Vipers? Attention, bakora amakosa, baramupasa imbere y'izamu, ishot, goro, cyagezemo. Ikipe ya Vipers yishyura ivuga ati ntago dushaka gusoza igice cya mbere tutari kunganya, mutazana twiyemeraho. Basiribanganya bakuraho, bavuga bati igitego kimwe nta kintu mwatsinze, bavuga ati igitego kimwe nta kintu mwadutsinze. Ariko mbibutsa no gukanda subscribe ku bantu mugeze kuri uno muyoboro bwa mbere. No ni umuyoboro ukugezaho ibintu byose 5/5, ama update ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndetse n'amatangazo. Kipe ya APR bayishyura igitego kimwe kuri kimwe ku mpande zombi, kimwe cy'ikipe ya APR ndetse na kimwe cy'ikipe ya Vipers. Bavuga bati mwebwe mwiraye cyane, amakosa akozwe n'abadefanseri b'ikipe ya APR. Bakaba bagiye guhereza igitego bishyuwe. Kipe ya Vipers ivuga ati ntago twasoza tutari kunganya, twaba twihaye akazi gakomeye cyane. Akaba ari uko ibintu byifashe.